clear tu te ka channel a ka lo lom le ve ka cheu ka channel te mi lo subscribe saka like share le comment te mi lo pek sak theu turin kan som cheu ani hunri tak chung pathian fakna hla manga mizo mi puite mi lo oi tlei to thin tu gospel singer lar tak lal root boy le reverend ram moi puya pachuaw te fa pa vanlal faka pachuaw chu voin tlaidar thum khan Bangalore Baptist Hospital a aborala ani hi rei tak chung acute leukemia natna nei ni in Velor le Bangalore lamate enkol alo ni to thina tun naya in lamate in enkolin nizan lama khan azol deu wangin tukin jingdar li vela hospital panpui ania doctor ten theng to ka lo enkolin ventilator nena enkol ani nuwa an chan thei talo ani ma faka hi sinat hospital durtlanga kumsang ni som paruk July ni som ni pariat khan alo pianga an unau panga zinga no pang berni in tuna hian St John's High School a pol ni azir meka tuna hian kumriat mi cheu alania alainat om tak zet ani akal santak anu lepa aunaute keni beng titlai official channel te chuan kantor puin kan lainat tak zet ani Rang Luizai Thiam Jolin hitmaker pasal Carldin chu Mars ni thum tho tan ni khan kumsom riat pani mi ni in aboral Dolly Parton lam nai ti soidanin din hi Nashville Tennessee athia arwang hi chung khat leina nai ten an thaliam ani ke le kal hian hun limom tak kan lo mang dun to thina kumsom ruk chung te meu lim taka kan lo man dun to na kha thoin asoi fia zolo min tung trai pui tu te le min tor pui tu te zong chunga kilomet tin Dolly Parton hian thochwa asiama achung te chuan Carldin thi na hi za sak tura ngenin a thi chan hi an puang zar lo ani Dolly Parton Nashville a pem tan tirin din nen hian anin tonga heti la hian kumsom pariat mi lek alani min ron biak khan mak katiin kam hai tak mewa akamaya chiang taka min enin ahmela khan tunge kania engti thin nge kani ti riat achak zia le aphor zia kha chiang takin kamuthe ni tin Parton chuan soi anin to na tanga kumni nuwa Georgia muna ringolta mei ni somthum kumsang ka jako somruk paruk khan anin neya din hi sumdong mi ni in Alcadra manga kongsiam na company nei tu ania achungte Virginia Gimme Bates Dean le Edgar Ed Henry Dean te hian fa pathum anneya Parton chuan anu hi mama Dean tin a ko thin Dean le Parton te hian fa pani Sandra le Domni te anneya Dean chu Dolly Parton classic music chuan anne le maya tin Jelin Parton chuan NPP nena kumsang ni pariat khan asoya benga na thok pakhatin apasal din nena apunglak atumna hla apothu asoi kapasal chunga hian chiat na rap thlak tak a thlentirani tin asoi aril ru an em awangin benka kalnom ati phaem ema kanin kara fiam thu thon ang mai ani benga hun tam tak i khorala hetiang ema tampoi sada tur kan nei hi karing lawani lapoi sui lo tak ania arik dan ero arap thak le kumsang ka jako somriat pali khan press meet ne na Parton chuan apasal ne na anin kar thu hun rei tak pon chu lawa om thu soin mi tam tak chuan Carldin hi om lawa ama chu mi tu emoa kasiam danglam ni in an ngai kapasal nen hian magazine cover a in posila ti chuan mi ten pang ti chor bok engemaw mai kanilo ani ti an thema yang ti in fiam thu a thozui ani kumsang ni somni pathum khan album rockstar ti chona konga din hian apui thu Parton chuan AP nena asoi katan chuan lungpui lian pui le normam tu thatak ania kalapo kumsang ka joko somruk le somsari chhovela The Porter Wagon so a kasak My Blue Tears kha kalapo to a ka phasal hadu ber ania
kalan kalapo adu berte zinga dapo athat karing ati parton hian na pasal kalan country hla du zual Linux Skynuts Free Bird le Led Zeppelin hla Stairway to Heaven po akwar sakto bok ani Lata Mangeshkar hi chu rual ude ute zinga chuan thelo kan wang hle ome Hindi film playback singer la tak mai ani baka music composer ani tel cheu mai greatest and most influential singer of the Indian subcontinent tia aming an phua hi aphu ngoi hle an chung koming intro Mangeshkar hi Mangesi ti ne na intluk Mangeshkar che thla tu te hi Goa state a Mangesi thingtlang kho pakhat chu an trobul ania India music industry in Queen of the Melody Nightingale of India Voice of the Millennium tia title an pek atang ringot po hian rimoi lama theu neologia alang cheng le zual kumsang ka jako somsari pali khan Indian playback singer zinga amsaber nitorin Royal Albert Hall London England athiam takin azai to bok ani choi moina chi sang al ho chok nem le a Guinness World Record a the most recorded artist in history tia ming a cher chu alai zon kumsang ka jako somthum palia piang athi nuwa o bom an ho hial zai thiam tho asa bos le chon aran khom le cheu ani Mumbai ya mun pui nei Master Vinayaks company chu kumsang ka jako somli panga apana music director V Desayan a introduce Hindustani classic rimoi lesson be chanin azai chan a mipui vantlanga atlan ngal le achunga tarlan angin Guinness World Record list ta alan chungchanga zai thiam tho kumsang ka jako somriata famta Mohammed Rafi nen tunge record nim zokang ti thila in nial na te po auma soideu hat aumani kha zai thiama mangai sang tu tam tak zinga playback singer mi hriatlo Nur Jahan hi alangsar pol tak ani nge yang Lata Mangeshkar hian pasal anei lo tlon thaka pasal nei lo athlan na chan po a hna in pek zo adua chungril lama limna angai lo rualin a chung te tana in pek zo adu zo kuwang ani pathian in namin pe a chumi a chuan kalim to ka thil then khat kan thin long chawa kan won tur thil auma chu won tlat ka du ani ati mipui te hian thil hote te an soi thina chung te chu mena thlakin zir angai fawa chung te chuan kan limna to tam tak adal thin tin a soi le a chakna tharui aletling zong le minti nol thei thil te reng hi kan thu bo tlat tur ania ke po chu tiang chuan ka ti thin ate bok anun hi auna pali te selen na konga dar thalanga tan allan ani pasal nei hi ka ngai to ve thina ma se ka unau te tan ka ti tur ka ti theinan nei lo hi ka thlang jok ani ate mi amai January sangni somni pania athisen anan te chu COVID-19 alo ni lo maya Briskendi Hospital a hroi ni in ICU wada ngal ania ventilator te voin treatment pek pan pat ni in pneumonia natna alo veitel lo mai hospital ani somni pariat a natna ato nowa ataksa achaklo chhotial tela ti chuan February ni ruksang ni somni pani a khan kumsum kwa pani mi ni in he khovel hi acho santa ani